Ya ami banua do aya, no oi ulo ita oi foundra bawa uwa de fena keriso. Bawa nere de fan hai do aya ya ita Yesu keriso badorugo. Andre badai Yesu ma awai ami fefu ya hou. Ya fafau kemi lawalangi. Data awa da wangundrasi Yehowa. Data umusoi da bawa malua fasumangeta kelawalangida. Tasuno ia manune ita moroi babuku zinune nomero feledelu ngawa sisara bazi dua suno do aya ya uge tere.
data hono ke dededa bawa dia wesa, bawa hasam buah keluar langi, mozizio zato. No owulo ita badai, badai lo alangi ama, baba badai nononia Yesu Keriso, baba badai geehan yamoni Fangorifida habab de Yehowa, sino membei banua siawa awe dana. Uilasa hevisa dedegu kemi iwa Yehowa. Tede wangorifi batenga bawa makiko, bawa maigi fo ahau dede kemi bagete dania. Awena dania mi angere fili dao, mai ami mengande kegu ba ufonondrongo kemi. Haleluya. Mangandre ita. He so ayaya aga Yesu Keriso, ono lo alangi ama sola kemi, no manahaendra uga badorugo, dumadao bagambele nama, bawa matere sisoyawa bambanua, he goi sisoto bagulidana. He so aya, beirendra aga wanere lalama, fatenge kemage hasanolo, be kemau abele enda ale farenda aga badaro malima, ba abele embanuau, bawo lawang awal gila seki, ena asite dau irawa mati, baguli dana andre. Hakau menetenaga, mea uga sama tere banua siawa awe dana, yo tarai dae irugi badile aetu, ya duhu, muda dau zato. Manuna ita more babuku zinuna numero telu, ngawua si dua, masuno Yehowa. Pembaso tarumai lo alangi, moroi ba mubula li si fefena, tehale moroi ba dua moze faza telu, ngawua si efa irugi zifulu, ba imane. Ba me ila Yehowa mai ia mufaigi, ba mu au kenya lo alangi moroi ba ngafu za sa mau ande, imane. He moze, ba imane. Ya endra odo, bai mane kenia, bai hata ege, hetam bagaheme, menotanen yamoni enaha ande baldi soe. Bai manena, lo alangi na maundra odo, lo alangi gabera hamo, lo alangi giza ahi, lo alangi Yakobo. Bai balugem bawanya Mose, me atau ia ifaigi lo alangi. Bai mane Yehowa, no irege ginete ufaigi wa makau manuagu ande, siso badana miserai. Wano urongo wangar negarera ande, ena aifa ira wa mandura ande, no asa uila wa abele-bele wa makaura ande. Ande moido tau saai, bawa ngai fae ya ira badangan rawa miserai, bawa mu aya ira badana ande. Bawa lohe badana siseki sino ebolo. Badana bagi falau zusu bawewani. Banaha banua drawa gana ana ande. Irauno keti, ba irauno gamori, ba irauno waresi,
ba irauno hewi, ba irauno yebusi. Ba ia bano urongo wangarengaren drauno gizara eli, bano uilawa makau ndrawa misera ira. Ba ai sinenge gu ke warao, ba heta badana miserai banduanggu ande irauno gizara eli. Manuna ita more babuku zinuna nomero 28 atelu ngafla ene ngawasisara rongo wangandre dedegu. Ya ami iratali fuse, na tawa ele horeda, batalimo ita, basi duhu le badededa. Na ta umbaka horeda, bale fare ia, bano satu le ia, fa iefa keda hore ande. Ihau ge ita, awe wa iheta fefu zila atule. Ande, damai ita penalo alangi, si fau fangine gine ba wangombaka horeda. Modizio zato. Mangandre ita. He so aya lo alangima ama kema sila ambe faabele. Salawa ya wazalawa. Mu aonda aga kau ba mata tei deime. Ena hakelsi dedeu kema ya aga sino afenu hore. He so aya ya aga Yesu keriso. Nomoi bagulidane. Bano tobali niha, te fakao, mate ba mauso, ba mai batorugo, bawa belega ba bawa ngorifi ya aga. Hakesi dedeu ba aro ewa matima, bawa ngande sawa gele kau. He hanyamoni sondrara tede niha sabu tede. Fade fefunga wale weke, ba famakau berhorema. Ya uga zifafau kema, ena lema male wa muso de dema bawa malua somasi nda uga ya uga gumbu wa omasi basangai fa hore boy olifu endra aga fono drongo wa andrema ande amal walangi ono Yesu Keriso ba eha nyamoni mangandre bade de sama sana fena walangi. Hakersi dedeu kema ama, babe aefa kema horema andre maafefu, ya duhu. Manuna ita moreba buku zinunen, nomero 28 asara ngawasisara, nale mate Yesus salahigu.
wangefa hore. Si manefa alawan banua sia wasaya wadana. Si mane wa ibu adede nia bazangata ufia ia. Si mane otaluara gatumbuka gehula. Si mane wa ibu gotaluada laleda IBE. La khemi kelualangi siawa. Dao zato Fombaso tarumalilo alangi moroi ba amubula lisi bohou te hale moroi Sara Fetero pada 5 ngawasi ene irugi di fulu bami ide-ide ami mi be ami badanga lo alangi andel sabele. Ena ibe salawa ami nano irugi bawa. Mi be balazi ia nasoza budedemi. Gofu hadia ia sososa dedenia ami. Bei mabu-mabu ami. Ba bei mere-mere. Itere sadana sifa udu kemi ande. Afekha ande. Hula zingo sindren-dren. I alui-alui hani-hani ania. Dae mi timba, mi abe ami bawa mati. Menomi ila, si manege wa makau, sanere talui fusemi ande, baniha bagulidana. Ba ifalua dania wamo, ahonoa ya ami loa langi, wa ebua dede ande fefu, so gauni ya ami. Bala kemi ande kenia sile aitu, ba kekeriso Yesu. Ya abele ami, ya be ami, ba ifo dane ami, nano ai famitaha wa makau ma ifu. Ya howu zamanon drongo taru malilo alangi basa mee badede. Ya dae tabe kedaginete bawolohe fasembatara kelualangi, ta oza mozaige wa mee, he fasembata si fefena, basi manegei zimendua aba zimedelu. Babanduan ya keriso sifo ibadah morei banomo, tola lava ema fasembata basken barcode si soba monitor, mazui bala transfer barekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Basi ofena ua data fondondrongo li lowalangi me imane. Mi ofenai wangalui banua lowalangi ande, awu wa atule dede ande kenia, bate be nene dania kemi da fefu. Gasa-gasa wa me sumange fasembata kelualangi, manuna ita moroi babuku zinuna, numero 2 ngotu enang afula efa, ngawasi sara irugi di efa, dozi ita fefu omuso dededa.
fenalawalangi, modidio ita fefu. Manuna ita moreba buku di nuna, numero 28 a eneng aflu asara, ngau asisara 2 ba eneng, yae zumange. Yaita banozoaya taohe bama sepatada kuna tolaya. Amalobalangi masih soba zorugoyawa. Nama angering nusi dedema hebi sama omasiu ba fai bo dedeu khema basilalo. Batinga nasi nangian da aga funau soaya. Siduhu no masiu da aga no beneki fefu zoguna khema bano aru unda aga bangabalu de Allah. Hiza ama ia dae mau buloi to bali fasembatama tanu fenau mau he fenau so aya te mau ia khema moroi baba aha kededema ia no so mambotoma mau he fenau bali to bali sumange samuhua fenau so aya ba ma ande kheu boi bulu ba omasiu ba fai bo de khema bazi so fenama ia fasembatama ande mau he fenau badai nono Yesus Keriso manganu nda aga ya duhu. Muda dau zato. Yadai data penundrongo fasumangeta kelualangi vokal solo moroi formasi lingkungan ene. TB gini tuh.
treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a storm. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a storm. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Da tafaane dededa wa monondrongo taro malilo walangi manuna ita moreiba buku zinuna numero otu a lima ngaflu alima ngawa sisara ba zidua si seki li Yesu so aya. Sisa kisah ibadah,
no gededa. Ya iroro gededemi awe gera erami. Fa ohau dede ande kelobalangi sabele bagera erania fefu bahe keriso Yesu mengandeita. Site bai masu awa ibu adedeu khema ama bazorugo. Mele famale male wondorogeu baboku balo ya aga bongi ma Omuso dede ma babaner lalama bababanga ima halewema bazi samigu andre. Meno ebe khema ba abele bano otimbaga de alama. Irege no farugi ge khema ngaluoni amoni bazi ma andre. Irege yaga banu fefu muhulu dede ma we amai tande fenau babanuno ya uka. Sawagele fefu ngawale ziseki hobu ande sinau malaga khema soaya. Da ezi tolama ohe ke babanuno ya uga baba bangande sawagele. Hizaya ewa aurima omasi jundra aga manema fangurifi moroi badaroma lima. Bano ambe wa atua mano ambe wa abelema. Tara molaga khema ba atua bokai de dema fa abele ke hama andre. Ena aboto bada dema bama ila mafalua hadia ia goite de deu badaroma lima. Fe fuje dena mama bukai si era erama. Bada Yesu efa bali banahya ande bahe baba aurima. Enoni mesedena efa kake baba ma emata roma lima. Ya be eba abele bafa atua. Bada Yesu no manganda dra aga ya duhu. Taromai lo walangi sinangnya tak ingin renusi bazima ke ande tihale moroi bazura 2 Samueli faza 20 arua ngawasi Sara irugi zifitu. Imane badae. Bahume di Davido manuna ia ke Yehova meluo da meno ie fa ia Yehova badanga ne malinia fefu babadanga zaulo. Imane hili dadegu Yehova baba atau sasagu basangorifi ya odo nahiagu sa rolo balangigu khania ualui zawate balusegu ia batandu fangorifigu hatigu basawategu sangefa ya odo ya uga sangefa ya o nate fakau ra odo. Wanga refili Yehova sinangea ni suno andre bate efa era obadanga jifatiu de tedehegu noasa ifasuin ra o dulu bano ifeta udra o huhuo famunu nomu kabi da o bebesi oroi banuatou bano ihabuin ra o tanrawa famunu nomu aun ra o baba atau sasagu ande bano u anga refili Yeho li lo balangigu no ifondondongo ligu ba gedonia ande bano irugi degi dalingania we auku ande khenia irugi da ebo baso taromai lo balangi u baita fefu yami ira ama ira ina ira talifuse yahom salom tu homiku bazima ke andre ifododrongo we aum panuania lo balangi yami ira ama ira ina ira talifusa ni omasi nano tarasoi ni fotei faa lelinga-linga dede faa tosasa faa marase bafefu ngawale kesulitan solohia ita baba aurida andre uvagi tedegu taromai lo balangi sino tabasono mege tetefagesi bai baba aurida. Tetapi yami ira ama ira ina ni omase bakezoya aya sasese alua baba aurida naso
ngawale wa makau naso ngawale wa atosasa ada zalua ni faluada fatahisa alua batahisa tanefena lo balangi ya alua pau dede tanefena lo balangi itaria tatahigeni hasifasui ya ita itaria manufa dededa ba itaria ge salua keda fatahi ita baba aurida sama hana alua ke guzimane dae hana leirongo lo balangi bangareng-aregu andre tele badede lo balangi da odo andre mungkin da ezalua baba aurida ya mira ama iraina ni omasia bakazo aya ni ter davido ande no sofena herenia zamunu ya iya solo ya iya ani hame kita ya iya saai zaulo emalinia ta berba apa kata zaulo ada kania i alui lala davido ena ibunu karena kecemburuan berme yofa kake lo balangi davido he baba subeta me oda ni bunu davido bahula sowa acemburu sowa afkedede kezau daba yang iraga ena ibunu davido andre bahiza leite kenya lo balangi da noi kubaloi lo balangi davido hewa ai oya zafkedede kenya hewa ai oya ne malinia hewa ai oya zinangia mangekuge ya yato banyak sekali yang tidak senang kepada Daud waktu itu termasuk keluarganya Samusa ononya Samusa yekuge ya ononya Samusa i alui lala ononya Samusa babangekuge amania to ha merebut kekuasaan Absalom itaria da bapak ibu nasoko itedede baba ngalui dadauma ba ia lui lala naronia ia lui na tekiko naronia lebe sai ila batali fusonya bolu gededeu le ila batali fusonya le ila ba amannya karena sudah orientasinya mencari kekuasaan karena sudah orientasinya kepentingan nah, ini menjelang caleg ini menjelang pencalengan ba itariala sisiku nabura Yeku, lebu ila saya ba sibayagu rau ke balu ila ba ono nama ku sakit rau ke bolo ke tu bersok kepentingan ku dah, ya. Tapi fatu dede ku bermenia saboto ba dede ita le tafalu atau dani, na sozi mai caleg bakaba jemaat ben KP Jakarta da le faumala, afukai tu nawur. Ada amin bapak ibu? Taweza lua baba auri Davido sozo lo hijaiya. Dengan ni habe no keluarganya samesa. Bahiza ahma ina ni omasia bakazu aya. Beno alfa ia bangawale hadiah sama kiko faurinia. Balai fa male be au tanevena lo balangi. Da ezito bali balusania lo balangi balala ni terenya bongi ba maeke bano irongo lo balangi wangare-ngare de dunia no ye falya lo balangi banga bale gabula dedu le tahi ke lo balangi bagi nete me faluka ia ba to sasa le imane hana be ra ora zo ademege lo balangi abu dede ku lua keuda atau si bai solo hiya odo le itahi ke lo balangi da beritaria boda nanu tabe na lebih ke dagui zito bali jabatan da bana so zito bali o yang awal
Ba atau sasa kesulitan itaria tahi ke lo balangi wahaba ibe ke guda lo balangi mikir. Ule ipusi ke yawa guto. Ya, ule imarase ke raodo. Sering sekali timbul dalam diri kita. Ba so nai alai rao ai atule meleme itu ya ramike. Ulau mana sahono namike banoa wahau ba katedegu. Lei tai ke lo balangi, tetapi fuli tanefena lo balangi. Pada ezi to bali leba-lebania, pada ezi to bali sawatania, pada ezi to bali nahania babai au tanefena lo balangi. Bahiza ama ina nyo masih bakasoaya, siduhu wale itehe tekiko ia lo balangi. Fau kenia lo balangi, balala diterenia bongi bama eke. Da eba isu no lo balangi, da eba mu au ia no mege ilau manuno. Da ni baso da no mege imane badae. Bahume tetapi do manuno ia ke Yehova meluo da meno ie fa ya Yehova badanga ne malinya fefu, babadanga zaulo imane. Hili tadeku Yehova baba tosa sagu, basango rifi ya odo. Omuso de denia meno itolo ia soaya meno iroroge ia lo balangi meno ie bua de denia lo balangi baba aurinia le olifu ia lo balangi itaria baba aurida ba zimane irugi ia da olifu ita lo balangi nano aifa ita baba tosasa. Sering sekali kita melupakan Tuhan setelah kita melewati masa-masa kesulitan. Hame mege memu au ita kenia me to sasa ita ai awai amazamati ule me so gempa no badan dunia me so gempa badan dunia na to sasa ni akuda ya ba me to sasa ni akuda ba fa so aya mana lau mangade lo balangi tolo raka tolo so aya ba obelelu ira ba gereja labaso da romai lo balangi. Hae fagempa zui, aina mangabuli furi zui beku ramada. Mangabuli la rebut bantuan meloda, berenome itu meloda relawan. La fade bilang saya tatu kerap, hanya wa Isabel ba, enya banio, ba silabel ba enya kara. Dahasa alua. Asese alua baba aurida da. Nano itolo ita soaya. Olifu ita lo balangi. Olifu ita baba nuno lo balangi. Tapi Daud di sini. Davido badaile olifu ya lo balangi. Isuno lo balangi. Wanosa ngorifi ya iya. Wanosa noloni ya iya. Baba atau sasania, baba atau lazi dedenia, pangabale kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Tuhan telah berkarya dalam hidupnya. Dia tidak melupakan Tuhan. Waduh dedegu, yaita banua zoaya, le olifu ita lo balangi. Hena to sasa baurida, hena ba kesulitan so ita. Tetap pale pada deda kalau balangi. Hena nong ai paita pada hena baba omuso deda so ita. Tetap tasuno lo balangi. Simane Davido ate. Hili tedegu Yehova baba tosa sagu. Basang orifia odo. Nahiagu saro lo balangi. Halo balangi nahia saro. Le saro bagulidano da. Berbaguli dana ada le arara bale aroro. Gofu hadia ni serada baguli dana da aya ami iraama iraina nyomasi bagasumaya. Gofu hadia le arara bale aroro. Temi bai dania nanoto te oli goheta te oli fefu ngabale hadia iwa baselamania da Itaria boda ada bidede itu selamanya. Hidupku sudah senang, hidupku sudah bahagia. Saya tidak akan mengalami kesulitan dalam hidup. Atau noso jabatan maifu, masoni sedrada kebahagiaan babi asoda baguli danade. Le ararada eba
ya ami ira ama ira ina bale aroro. Le arara bale aroro. So kita tanya bataya ta. Hata ezaro adre hakelo balangi na hiada saro kelo balangi da walete bule ita ke dia. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahaya ni alu-alu ita bongi maeh. Kita mencari Tuhan setiap saat. Oh yang awal hadiah ia junai fai haga tapi itu pada MG bisa bato lazi dunia ada. Iwa MG bayati 5 pada no sa ifasui rao do dulu. Bano ife tahu rao huo famun. Berla rencana kekonya ziresuki. Berna afuk de dunia kedaya mi ira ama ira ina. La alui lalada. La alui bangeku ke ya itato. La rencana ke ngabale sido atur. Mereka berencanakan yang tidak baik. Beri rong-rong ke visunya tapi itu ada. Suaya alayat. Tololo balangi. Ya. Banoi fe tau rao hu famunu. Nomu kabi rao bebesi oroi banua tou. Bano ihabui rao tan rawa famunu. Nalawa tan rawa famunu ada tahu memancing-mancing emosi. So tahu ipancing emosi dah, enak emosi ita. Bano emosi ita ba? Tola mana gemi-gemi dede tafalu hati ini faluannya, ini faluata. Jangan sampai terpancing emosi Bapak Ibu. Bereso tujuan tahu. Ya. Daiwa badai tan rawa famunu. Ada yang memancing-mancing di sekelilingnya. Daiwa da nomu au rao baba atau sasaguan de bano ia uang arde fili lo walangigu. No ifor dondongo ligu ba gedonia ande bano irugi degi dalingania we au ku ande khania. Fefu ngawale ni rongonia, fefu ngawale jo pancing ya iya. Li laura ronia hadani faluannya i angarefi li lo. Dia berseru kepada Tuhan. Muawiyah tanafana lo balangi, tolo lo balangi, roro ke dao to lo balangi, be ketenangan hegu so ayang. Ya, nah sojo pancing emosi daya Bapak Ibu. Ba suga dede we so aya tolo rao to. Rara dede gue emosi rao. Italia buda le ta sadari nano la pancing itania ale. Taya ba ane kerisoda bu. Taya ba asatuania kerisoda nano i pancing ita. Niha. Wah itanya wada usi tagu wa matigu baya wa nizu ya ugui. So bukan apalagi ai tahu nonia kali usibai emosi bu. Agali si bayi emosi, bui paci-paci, bui paci-paci. Tapi dia samati kalau balangi muawa, suaya rara degu, waya fakir ni wanya dah, rara degu suaya, bui terpancing rao tu, ya, bui terpancing rao tu. Dan ni palua tapi do ande, yami ira ama ira ina ni masih bakal suaya. Taro mai lo balangi andre si dudu wa yaro itu. Berlefa auri bagulidane andre lefa auri da bagulidane andre jile tater ngawale wa ato sasa ngawale kesulitan ngawale norode le hade ini hasil manerta. Davido mana sino sofaka sino razo sino ionyaga lo balangi. Tetap iter ngawale wa ato sasa kesulitan dalam kehidupan. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan Daud ini, dia berpegang pada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan. So kesempatan kenia menalui balas, tapi lei balas. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat itu ada kesempatan dia mau membunuh Saul, tapi dia tidak membalas. Karena Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan yang membalaskan segala kejahatan yang dilakukan oleh Saul itu adalah Tuhan sendiri, bukan dia, bukan hak dia itu.
Dan habisa ni fai kita baba auri saulo. Iter wa amarase batekiko wa aurinia lua-lua. Ya mira ama ira ino no masih bakaso aya. Hewa ai fa atosasa kesulitan di valuka ya ita. Letarai lo balangi, aroda deda ke lo balangi. Panaso di tosasa ita. Damu au ita tanefuna lo balangi. Banano ie fa ita bada ema fefu. Kufwa dia da. Hena no itolo ita babekhuda. Ya bel-bel bekhuda menaba. So bekhu macam-macam jalua fekhu bagi netu da. Macam. Ba meno itolo ita soaya si tekiko no mate rao to ba refia rena le wila ni ha le faluka rao ba dali fusegu ena. Tapi berbanoloniu ya odo soaya. No aku situ terau, fau rau ba keluarga ku rasa, fau rau ba rau no ku rasa, buat ada ke ku rasa soaya. Tak ada sawa gele, hule da eni falule da eni falua da bidoa. Ada sawa gele kalau balangi, meno io rifi ia lo balangi. Kalau Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, itu artinya ada tujuan Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. Kita harus bermanfaat, kita harus menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kita dan dimanapun kita ada. Sogo ita dete lo balangi na yorifi ita nasa. Bangabale sogo na keda, hewa ay no muamba ta enao. Bangabale sogo na badrauno, bano ibene kimane lo balangi. Bata ada sawagel kenya daw. Ya. Hewa ina ta bandi-bandi ke baurida. Pada nebe ida ya ira adre na te beneki. Oh yang abale so guna kera. Panu mo babeta ke madai. Tetapi no i beneki mana lo balangi. Da e wata ande sawagele da fefu. Baheba da no da na no i berhasil ke kata no. Bale olifu ita lo balangi. Ada banyak yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah alasan-alasan kita untuk memuji Tuhan. Manuna ita tanda fena lo balangi. Tak ada sawagele tanda fena lo balangi. Ngawale zino ifalua baba aurida. Semakin aboto badede ngawale hobu wa ibu dede lo balangi baba aurida. Semakin tak ide-ide ita tanda fena lo balangi. Semakin talulu wa aurida tanda fena ni. Bas semakin da aboto badede dah hadia juno ifalua lo balangi baba aurida sekecil apapun itu. Bas semakin le tafuli tanefuna lo balangi baba aurida. Le tabali esumange lo balangi baba aurida. Jadi sekecil apapun yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita sadari itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Da yami ira ama ira ina yang masih bakaso aya ha Yehova nahiada basa wateda. Khenia tatune fefu ngawale ga kaula ba abula teteta. Tebai ita na manetena ita baniha baguli dana ade. Tebai manetena ita bangawale jisoke da baguli dana ade. Nowa mege me le ararada ba le arro. Sinune fabulua ada kor itu ya. Sawa tedaba fangabe ida lobalangi sanolo sabele bawa abu de mifagi dania bazura zinuna fabula da sawateda bafangabe eda lobalangi sanolo sabele baba abu dede adrele atau ita hewa ai adudu dana hewa ai abu ahili wana watalunasi halo balangi ditobali sawateda nada eni anu disida nada bebe eda hewa ayo yang awal zalu baba urida kita tetap teguh dan tetap kita berharap bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sarada si dua lo balangi anda sangorifi.
baluse ia keda balala ni tereda bongi ma hewa ai o yang awale zolo ia ida hewa ai o yang awale ne malida ya lo balangi na buda lo balangi za urifi ia ida ira ibu-ibu abelege bangat ke bapak-bapak ya iya ya harus mengandung itu. Ya si bayi bu joko goda dra bapak-bapak dah. Bayi abu demi abel ke mangado. Tari abu dah curi ke mana? Lah bisa mana dra bapak-bapak dra bisa bu itai. Apalagi bak kota besar dah aba. Ya si bayi kodaan bu. Iya. Banyak sekali kodaan. Tapi ibu-ibu ya abel ke mangado. Tuhanlah yang melindungi. Da ezito bali baluse zonga bunga bateda halo balangi si telu lezila irongo lo balangi we au dededa jangan pernah putus asa mata mane mina tili irongo busai lo balangi bangat kuat itaria bodai wan tino afuli lo balangi sai bangat kuat le mangat tu busai ya. Ada banyak saya dengar itu mau saya lemang ada rau kapai baru-baru tak apa pokoknya mana ngabal kabulat itu mata lemang ada ke banomo wah bahaya ke udah euli lemang ada aga saya pa baru oleh si baik kabulat itu mah baru-baru tak tengah ya ke udah bela ke bangat ya bangat na ya kabulat itu tengah ariwi ta bangat au ke lo balangi ada babel ke nia ya, jadi daromai lo balangi baji makan deh, lejila irongo lo balangi, beau tu ya, itaria tawahur anak ate, ni balo-baloi lo balangi, tengah tawahur zogi tegai, iya, nah tawahur zogi tegai bu, itu namanya air mata buaya bagi nutu tahu suaya tolo, pada tanya le saya noirei. Tengah tawahur anak ate dah, tengah soroi batu tu. Na tawahur anak ate, lei famale, bangada tanda funa lo balang. Ireke mano, ifon rodong lo balang. Itu hidano, ireke mano, irong lo balang. Jadi na tawahur, jogi tegai, bahapa lapala tu, dasang kita bahu. Asalan no mangadri ya i, inalamane kenya ilu mangadri nyata. Iya, semua tahu nah itu rumah banyak keris itu mengada itu sekali. Banyak itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Beitafa male, mangada tanda fena lo balangi, melezile irongo lo balangi, we au dededa. Bereme lo balangi ada, lo balangi saha ketede, base buah faumasi baba aurita. Yaitu lo ita lo balangi badar romalinya adre, baya tu bali hobu-hobunya kedam. Ni tane badede 2 Samueli faza 20 arua ayati si Eva wangare fili Yehova sinangiani suno andre bate Eva era obadanga jifatiu tedehegu data endonga gelida angare fili Yehova sinangiani suno andre bate Eva era obadanga jifatiu tedehegu sakali te angare fili Yehova sinangiani suno andre bate Eva erao badanga zifatiu teteheku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Pangadrita. Wahau si bayi dede maama bazorugo menozui muhedira uge moroi badaroma lima. No fasugi badede mahe visa geno niu Davido luono me itere wa ale linga-linga dede me itere wa ato sasa me itere ngawale kabula dede sila harumani bale irei dra uge mu au mana ia tane fenau bano bukti kekenia banolo niu ya iya irike umuso dedenia manuna ia tane fenau babangande sawageleu da fifu ifaduhu
wahada eji to bali sawata nia, hada eji to bali ve nia, hada eji to bali baluse nia, halo walangi ada. Hemano efa ema da ezui bazi ma ande soya. Wa fefu ngawal kabula dede. Meto mana babe koli ma baguli dana ande. Oh ya si bayi wa ato sasa. Oh ya si bayi kabula dede. Ba efa ema hema wa hakeu mu au raaga. Hakeu manete na raaga. Panano tat namano mate ma da dania ba masuno deme ba ma ande sawageleme. Sawagele soaya da Roma 5 tanega bada dema to bali fonro ema baba mati ba kheu ba mentua mana ena tola mafalua baba orima bade Yesu no mangadrega ya duhu. Mudidio itafefu. Tafauge lida bawa maduhu famati nia keriso. Endronga lida. Yao mamati keloalangi ama sila ambe fabele. Sombei banua siawa awedan. Yao mamati ke Yesu keriso soaya ya ita. Ono loalangi siasa mesa. Ni tema ni nania Maria kegeha nyamuniki. Oh no alawi ia. No manago kuia baru bawa filiu brara. No te farofa ia. Mate balakoko. No moi ia babanua niato. No mauso ia moroi bangai di mate. Meno irugi telu ngalu. No manahai ia. Mai badorugo. Dumadau bakang belu walangi ama sila ambe fabel. Yotarai daku. Mengawuli ia dan bawa punya sauri awu di nomad. Yao mamati kegehannya muni. Bau fatia sambua banuannya muni. Fefunia keriso. Fawesanya muni. Bafa ngefa huru. Bafa ngosong boto jemati. Bafa audi sila etu. Ya. Mudah dau zato. Yada data penondrongo fasumangeta kelualangi vokal grup moroi formasi lingkungan ene. TB gina tuh.
Angombakata ni faema majelis. Badoi Majelis Jemaat Jakarta Mawai Amifefu Yahobu. Ya sobo atede ita via moi vasumangeta kezoaya makhande tra da talifusema sawena moi bagosali ande ave da talifusema si sobanomo zamusana. Ni dana wa wangurasida baba no dalo walangin bajama khande ya to bali de la hobu ba fangaro ba matida kezoaya. Sangahi huo migu Dolawalu Mei 2023 Uho Sebua Pendeta Agus Sugiarto SSI Angende Satuannya Keriso Amasira Zebua Lini Gunae Bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 Bagosali Ande. Sangai halewe ba Komisi Pelayanan Anak Tola Tabaso ba buku ande. Komisi Lansia Mufuli mubakal sekolah bangada Komisi Lansia Tefalua Malkande Minggu dola Sara Mei 2023 Bezi Filezara secara tatap muka baruang ibadah gedung gereja BNKP Jakarta. Sangai Angerunua Bapak Pendeta Dieli Laya STH bahas itu balik tuho kuatkan dan teguhkanlah hatimu mututena fefu noto Komisi Lansia si terotede wefau bazi kola bangadade angung bakata ande no salah hizura bukauni. Lingkungan Sara mo bakal sekolah bangado lingkungan Sara tefaluo bangalo 1 dola fitu Mei 2023 bezi fele wip Nahia ruang Nehemia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutetena fefu noto lingkungan Sara si terotede wefau bazi kola bangadare angom bakata ande no salahi zura bukauni. Lingkungan 2 Mua bakal sekolah bangada lingkungan 2 tefaluo bangaluo Zumaha dola 6 Mei 2023 bezi fele ziwa wip Nahia ruang Nehemia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sangai Angerenua Ibu Pendeta Lili Serjalin Harefa STA mutetena fefu noto lingkungan 2 si terotede wefau bazi kola bangada ande angom bakata ande no salahi zura bogoni. Lingkungan Eva mau bakal sekolah banganda lingkungan Eva bawang batu ama inaris dahalawa tefalua bangalo kami Sara Juni 2023 bezi Filezara Nahia ruang Nehemia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutetena fefu ndoro lingkungan Eva si terutede wefau bezi kola banganda ade angum bakata ande no salahi zura bogauni. Lingkungan 5 mau bakal sekolah banganda lingkungan 5 tefaluo bawang wamate ama Ina Fandi La Rosa. Tefalua hari Minggu dola Sara Mei wezi Feledelu sangai Angerenua Ibu Pendeta Lili Serjalin Harefa STA mutetena fefu noto lingkungan 5 si terotede wefau bazi kola banganda ade angom bakata ande no salahi zura bogauni. Sakramen Baptisan Anak Tefuli tembakae bambanua nekriso vamu falua vamayaga idana irauno bangaluo migu Eva Juni 2023 Anda berdae mutetena baza tuan rauno sedena fau la fasura dei rauno sifo vamayaga idana kezatuan nekriso balingkungan zamasana. Pelayanan
Bapak Pendeta Jemaat. Mudane-dane Moroi Bazura PGIW DKI Jakarta tanggal 28 April 2023 perihal pertukaran pelayanan firman tahun 2023. Anda bertahu cembaha wangalo minggu 28 Mei 2023 Bapak Pendeta Adielila ISTH Cefetaro wangai haleu huos sebuah bagi PIB Jemaat Ebenezer Jakarta Pusat. Bastobali sangai haleu huos sebuah bagi BNKP Jemaat Jakarta yaitu Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI ya itolol walangi bawangi lala haleu bayat wali dela hobu-hobu. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Mufuli, mubakae wa mufalua walukata notoroto Majelis Jemaat BNKP Jakarta ni falua bangalo minggu 28 Mei 2023 bezi feledelu secara tatap muka wa lantai telu gedung ngafet BNKP Jemaat Jakarta. Fefun notoroto Majelis Jemaat Fauma BPPJ ba utusan warga Jemaat BNKP Jakarta tekauni wefau ba persidangan ande angomba kata ande no salahi zura pogauni sosialisasi pemakaian gedung gereja dan gedung ngafet mudane-dane moroi bagang itula Majelis Jemaat mingalo minggu filawal Februari 2023 wa ia tahu Komisi Maju Lingkungan sedena menggunakan gedung gereja Maju gedung ngafet BNKP Jemaat Jakarta mutatena enaus sifefena mufaema wa sekretariat gereja berbawa agamosi ginete wangoguna ya iya. Wawau fasempatan penerimaan mulai dari 12 Mei sampai 19 Mei 2023 Februari dola siwa juta walu ngafla fituribu siwangotu atau ngafla rua rupiah. Pengeluaran 30 juta enengotu dola 3.000 efangotu filezara rupiah. Saldo akhir otu afitufla 5 juta 300.000 siwangotu dola walu rupiah 20 sen. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta mari saugale khara telefusa sino ma ema fasba ngeta fasembata ya si tedo wa masilo wala khara telefusa ma fefu bahalewe ba vangum bate sanere tede watumbu pato fele lima niha ya hobu aner tede lu watumbu ya ifa hobu ami lo walangi si manegang bakata ya hobu Tau siwai mi gu kada mahe ba menuna ita more ba buku zinuna numero telungotu afele efa ngawa sisara basi dua tetenafe kheda.
manganda itang. Yehova lo balangima bazorugong bazinuna sinoma anu neisi ande wasinduhunduhu ya uge zito bali tetenafe kema ya uge zito bali sanolo so ahonoa bawa aurima me o ya manengawala zifaluha ya aga babe kuli baguli dano ande me so geiwa omuso dede basoba abu dede ande wahaya uga lemba-lemba saroba sawate mafangabe eman ra uga. Sawagele da amal walangima me aro de ma bakheu ba melete bule wa matima kheu irugi ia dai. Sawagele ginete sino ete kema ade bazima ekhe. Yaga banua no masuno suno de me ba ma ande sawageleu. Meno mana roga ba aku baloin ra aga baji samigu ane sino matalui bongi ma no etimbaga de alama baija so aya sinu ne fangandre boto mano soma abang awade jo kema sino ma oi tane fenau moroi baba ide de ma andre kheu ina eto bali sumangi me ba ete ma eto bali somohua sumangi somohua tane fenau ya malo balangima ne khema babele fa bai ata gira aga babo lulu faurima keu ba baba ngada sawageleu baba ibu de teu khema iza so aya ya aga ya evan wau ni akeriso sinoso tane fenau ia dai ya uge nabera baji samigu ande baba nere lalara baba ngaira halewera Efaira mangawale nundu sedena mama kiko mama ilungu faurira. Mendo mana baji soya agade ine te sile seki. Bafaduhu de masoaya na faura uge. Banaya uge gu balo panwa mesatu abon dauno ira. Baso wa tede ira. Baba nga ira halewera. Baba mendo mana bangawale halewera bongi ma ehe. Ea mambazorugo. Aro wa matira tane fenau na sozi to bahli abula de dera ai onrasi ira ai rara de dera ba ena bokai lala bajo tarain da uga demi do mana manganda da aga kada talifu sesino so banahia wa ate bai ber mana ngawale wa makau ngawale we si sobam boto le aitu ma ohe ira babanganda soaya ina aro matira bakeu ira satuama bapa ama Devi bapa ama Rista bapa ama ama Helen ama bazorugo ya uge na bera bapa makau ande sino sobamboto aro matira amendo mane le au bede ma bale cite bahi bakeu Watola evalu mana gisa heli de bawa aurira ina tola tifade ngabale mama kau ba bele ira bawa nono ya uge. Umfa bele bonga batera keluarga rasono roga ya ira soaya. Si mana mato tane fenau rasa tuama bertalifuse dalam proses pemulihan. Bapak ama noni, bapak ama Grace, bapak ama Keiko. Bahe ira noma Arlan daily sino soba rumah sakit. Pafadu mana de masuk aya ya aga. Wale te bule ra uga baba me ifa bele si boho kera. Ngabale mama kau ngabale beke sino so bamboto faate bai poto bereng ngabale mama kau ade. Padu de mabade jo aga Yesu Keriso tola ufade ta e. Menolo balangi sabele ba menodoto sebuan ra uga. Ro ba matira ba so aya. Wale fangurifi badane be balage te bani be bani ha babangurifi ya ira bayero de Yesu andre. Ea malo balangi masih soba zorugo si manegay uto tane fenau ngabala kegiatan pelayanan sinang yang mafalua bare minggu andre dania. Behulu de maya aga banwau ba ufa ano ra enonimo sito bali fakakeu baba ma ema taro malima. Baina fefu ngawala kegiatan pelayanan mafalua ia to bali sumangi ba
bato balin dela homu me bawa auriban mau fifu. Ea malo balangi masih so bazorugo si manege uto tane fenau ratalifu sesinote do drefi bare migu andre. Meno ulang tahun ira omuso de raso aya mele tebule faun rauge khera. Ba ena la ada sawagele keuda be khera kesehatan. Gofu hadia ia manenga wale jito bali ohita de dera ba ena amalaga bajo tarai da uga. Ya si tugu fale ba de dera keu ba si tugu lalulu bauri rakeu to bali sumangi me bazo rugo. Ea malo balangima si manegei uto tane fenau fefu ngawale jito bali rencana-rencana pembangunan bagi gereja ande ba ena mane fahobu ba ena osara-sara de mabangai halewe me ya site do lala halewe pelayanan bajemaat ben KB Jakarta batu bali dela hobu me baban mau fefu si mane uto tane fenau gei amalo balangi mabazorugo gereja baji sa ger ulidana bahe ba Indonesia ba mindro manegei ke ma BNKP utarai ba pusat BPHMS PPMS awalra prices ira vadita awalra anonime heba tingkat resor ba jemaat be mana ba bel fasara de babangai kalewe me si mana uto tanda fenau gei negara ma Indonesia mindro maneme bagi nete siso yang agak ande tahun politik ba Italia manegei abu dedema me o yang mana ngawale zagalua bagi nete ande eso aya yang aga ena fahu negara ma aru ngawale zedena mama bukaisi ba mena ena gei fahu ra anonime sino fataro bagota lua buan wau sudrnya ya aga baba mareta foto de siseki ira so aya ala falua zo masinda uga bai tanah gerani aluira fanizi ira baba malua silo atule andre melua lua daudania fatekiko wa aurira baheban wa andre amalo balangi mabazo rugo gofuan yang manezi to bali caleg abu calon presiden mifenama andre ma ande ke ena tunjukkan ke masyarakat bahaya agama masyarakat tola mafili hadiah zinang ia si faudu bazo masih dah uga. Dan yo hematan fenau so aya ya aga ba ya egei pasembata masih noma ohe tane fenau bazima ke ande ba ina ya uga tema ina ya uga bali sumangi me bazo rugo bato bali dela hom me baban wafifu sawagele amalo balangi mabazo rugo wahau de masa amin omato wa urima ke ena fa bali raga banayande bahagi na oya nasa kegiatan pelayanan sinai ngamapadua baba bazi ke andre babe mana ke maba bede fa muso de bazo taraina uga sawa gele ama bazo rugo pada Yesu no manganda da aga edongalida he ama ke masih so bazo rugo ya te amuni ete ya to bali ban mau fefu niha ya iterzo masinda uga nane bazo rugo yasi mana gai bagulidana masuri ma ke mama ane bai fa ke mau remasi mane fangi fa salah baji salah bakuma ba yo heda aga manandai ge eva baji seki baso ke fa bele Avala kemi irugi bazila aitu ya duhu miang abulisi fau hau dede ya to bali ami sama dua keriso balalaba aurimise roma bami tema homu ya mu fau ami lo balangi ya muroroge ami ya mu fau haga babania kemi ya mu ibwa dedenya kami ya mufale baharnya kami bayamu be ba hau de kami otarai da irugi gete ba ara ya duhu
barakatuhu. Yahobu, Shalom.